дар зиндагии муаррифии ҳар касбу кор вобаста ба онҳое будааст ки то ба имрӯз ин пайроҳаро интихоб кардаанду то ҷои муваффақ ҳам шудаанд. зеро муваффақияти ҳар як шахсият дар ҷомеа зуд паҳн мешавад ва албатта ҷавонон хоҳиши ба ӯ монанд буданро мекунанд. вале бояд гуфт ки дар зиндагӣ на барои ҳама муассар мешавад ки бо қувваи хеш муваффақиятро ба даст орад, зеро ҳар як касбу кор мушкилоти хешро дорад. дар барномаи навбатии пайроҳа аз пайроҳаи зиндагии як шахсияте мегӯем ки дар ин роҳ мушкилӣ кашидаву то ба имрӯз расида, вале худро то ҷои лозима сохтааст. сорбон нависандаи халқии Тоҷикистон соли 1940 дар деҳаи Амондараи ноҳияи Панҷакент ба дунё омадааст. рӯзгори бачагиаш, чун худ мегӯяд, дар замони пур аз бадбиниву ғаразҳо, пур аз машаққат гузаштааст. падари сорбон чун дигар одамони рӯшанфикри он ҳангом ҳам барои рушди ҷомеа камар мебасту, ҳам барои тарбияи хуби фарзандон. вале замона чун рӯзгори пас аз ҷангӣ буд, ба касе раҳм намекард, на ба хурду на ба калон. ҳамин гунае ҳам мешуда ки наврасони он ҳангом аз хурдӣ чун калонсолон андеша мекардаву миёни хешро барои пешбурди рӯзгор маҳкам мебастанд. сорбон аз шумори он наврасоне буд ки ба даричаи зиндагӣ бо нигоҳи дигар менигарист. ҳамин хел шуд ки ба падарам ҷувозхонаро додан ки кор куну рӯзаро гузарон. ман ба ҷои падарам ҷувозхона мегардондам, ҷувоз мегардондам. ҳамин хел шуд ки галаи аспҳоро додан ки бонӣ кун. он кас галабон шудан, ман ба ҷои он кас рафта галабонӣ мекардам. осиёро додан, баъд ки осиёбонӣ кун, ман баъзан ба ҷои он кас осиёбонӣ мекардам. ҷувозро додан ки гардон кун, ман ҷувозро гардон мекардам, кӯдак. ва ниҳоят пухта шудам, хом будам, пухта шудам, бисёр чизҳоро омӯхтам. сорбон чун дигар наврасони Амондара таҳсили ибтидоиро дар деҳаи худ мегирад ва пас аз он бо хоҳиши падар ва дуои наздикон идомаи таҳсилро дар омӯзишгоҳи омӯзгории Панҷакент давом медиҳад. дар ин ҳангом риштаи дӯстии ӯ бо ҷавонони рӯшанфикр мепайвандад, аз қабили Лоиқ ва дигарон. ба омӯзишгоҳ омадем, ҳам бо Лоиқу Сатторзода Абдунабию чанд нафарои дигар ҳамсинф шудем, ҳамкурс шудем, хондем ва ҳамин дӯстоне ки доштам ҳама дар омӯзишгоҳи омӯзгорӣ нағз хондем, аъло таом кардем ва моро ба хондан фиристодам. ба Душанбе, ба мактабҳои олӣ. то ҳамон вақт онҳое ки шаҳодатномаи олию дипломи олӣ доштанд бе имтиҳон қабул мешуданд. ва вақти мо ҳамон сол ин чиз манъ шуд ва дар як ҷо 10 нафар ҳуҷҷат супориданд ки донишҷӯ шаванд. хуб қабул шудем, хондем. пайроҳаи рӯзгор сорбон ва ҳамсолони ӯро аз омӯзишгоҳи омӯзгории Панҷакент ба пойтахти Тоҷикистон Душанбе меорад. толаи баланди ӯ сабаб мешавад то дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон, он ҳангом Университети давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин роҳ ёбад ва таҳсили илм намояд. мо ҳамроҳи устод Сорбон дар шӯъбаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатӣ таҳсил намудем. он вақт университети давлатии Тоҷикистон ба номи веи Ленин мегуфтанд. дар ҳамин аз курси аввал ҳамин фанҳои бисёр мураккаб ба мо дарсу сабақ дода мешуданд. масалан, ман дар ёд дорам ки ҳамин дар нимаи аввали таҳсиламо дар курси як устод Ҳусейнизода аз шеършиносӣ, он вақт назмшиносӣ мегуфтанд,
یا که استاد میدان بلاغت هم میگفتن. از همین فن درس میگفتن. بسیار فن دشوار بود. این یعنی ما از صنفی از مکتب میانه اومدیم، یک باره شعر کلاسیک تحلیل کردن و وزنش معین کردن مضمونش معین کردن. این بسیار درسی بسیار دشوار بود، سبق دشوار بود. بسیار همکورسای ما از همین فن بهای دو گرفته دانشگاه ترک کردن. در همون وقت از حسین زاده بهای دو گرفتن، این از اونیورسیته رفتن که برابر بود، یا که غایبانه میخوندن یا که شبانه میخوندن. روزانه در شعبه روزانه تحصیل کردن ممکن نبود. امتحان نشان داد که همین استاد سوربن همین درس رو خوبتر آموخته بودن، چقدر آموخته بودن. از همین امتحان اون کس بهای اعلا گرفتن. در همون امتحان از همسبقای ما فقط 3 نفر، استاد سوربن، استاد عبدالنبی و رفعت عبدالسلام و که اون کس در آینده دکتری نطاق اولینی تلویزیون شدن. همین 3 نفر بهای اعلا گرفتن. نخستین فعالیت سوربن در کافدرای زبان تاجیکی دانشگاه آغاز می‌یابد و بعداً او محرری برنامه‌های رادیوی تاجیکستان، بعدتر محرری کلان نشریات عرفان، همزمان چند سال در نشریات معارف و اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت می‌کند. استاد سوربن از شمار این نویسنده‌هایی هستند که آغاز سال‌های 60 با میدان ادبیات آمدن. این نسل تازه، نسل نوی بود که با ادبیات همون دوران شوروی ما یک نفس تازه آوردند. اگر در نثر گیریم، آغاز از فضلالدین محمدی و آغاز از استاد لوزاده گیریم، بعد فضلالدین محمدی، بعد استاد لوزاده پیشتر بود که اینها محمدیوف، سوربن، استاد کوهزاد، ستار ترسون و اینها یک قریب همه همزمان آمدگی‌اند با ادبیات، به میدان ادبیات وارد شدن و نامشان همچون ادیب شناخته شدند. اینها یک نظری تازه به زندگی داشتند. در نوشتن حکایه، در نوشتن قصه و در نوشتن رمان، اینها یک سبک خاص خودشان را به ادبیات ما آوردند. ادبیات ما یک زینه میشود گفت که سطح ادبیات ما بلند برداشتند که در همین شمار جایگاه استاد سوربن و نقششان روشن و خیلی مؤثر است در ادبیات همان زمان تا این دهه ما. من در یاد دارم که استاد سوربن همین شعرهای کلاسیک بسیار ازیاد می‌نویسند. غزل‌های حافظ، غزل‌های سعدی، شعرهای رودکی که این سراپا همون وقت جشن رودکی بود، سراپا ازیاد می‌نویسند. بغیر از این پارچه‌های نثری ازیاد می‌نویسند. پارچه‌های نثری اثرهای استاد عینی از یادداشت‌ها پارچه‌های دراز به ما عزیزات گفته می‌دادند. از مکتب کهنه یا دیگر اثرهای استاد عینی پارچه‌های به ما عزیزات می‌دادند. بغیر از ادبیات تاجیک خود ما ادبیات روسیه بسیار ما آموختند. از دست اون کس هیچ وقت کتاب شالخوف کنده نمی‌شد. من یادم هست که پارچه‌های زیادی اثرهای شالخوف، همین از دان آرام، زمین کارم شده، همین از همین اثرها، سرنوشت انسان، از همین اثرها پارچه‌های مکمل به ما عذاب می‌افتند. این هم معناش اون که اون کس نهایت ادبیات چقدر آموخته بودن. نخستین حکایه سوربن زیر عنوان خواب روی چاپ می آید و این حکایه سبب می گردد تا اهل ایجاد به یک جوان تازه قلم توجه کرده باشند و محض همین توجه سبب می گردد
то Сорбон худро дар ҷомеа озодтар ва қавитар эҳсос бикунад. нахустин маҷмӯи ҳикояҳои Сорбон бошад соли 1969 зери унвони гап дар дил рӯйчоп омад. ҳар як ҳикояи тозаи Сорбон ки рӯйчоп меомад миёни хонандагон ва нависандагон маҳбуб мегардид ва чун маълум мегардад на ҳар асарро аҳли нависандагон хуб мепазируфтанд, қабул доштанд. зеро муваффақияти як ҷавони эҷодкор на ҳамаро хуш меомад. повести занги аввал як баҳсе ба миён овард. яъне баъзеҳо тарафдор, баъзеҳо зид ки ин ҷавон чӣ хел метавонад дар ҳамин синну сол якбора ин хел пеш раваду повест нависаду бе ҳеҷ чиз чоп шавад. баъд гапҳо ҳар гуна шуд, баҳс ба миён омад ва хостанд ки ҳамин китоби манро муҳокима кунанд. убайд раҷаб муҳаррири маҷалла шуда буданд. манро даъват карданду гуфтанд ки ҳамин повести назди устод улуғзода бубар, як бор аз назар гузарондам. ман рафтам, устод хуш қабул карданд, қиссаро хонданд, баъд гуфтанд ки биёед ман бо шумо суҳбат дорам. наздашон омадам, гуфтанд ки хуб аст ки бисёр овози марғуладори паҳлавонона доштанд. Сорбон хуб аст ки одам нависандаро бо асараш шиносад. аввал асарашро хонад, баъд худашро бинад. ин бисёр аҷиб. ман асара хондам, хуш омад. як камтар фикрумам гуфтанам мумкин ки барои чоп. хуб омада ман пайғом расондам, лекин боз аз дигар тарафҳо ҳар хел гапҳо буромад ки яъне гап дар асар не, гап дар он ки мани ҷавон чӣ гуна метавонам ин хел зуд асар нависам. баҳс шуд. хай онҳое ки даъво доштанд суханҳояшонро гуфтанд, лекин устод Турсунзода ҳам иштирок доштанд дар ҳамин баҳс. ҳам ту кардан гуфтанд ки ман лупа монда ҳамин асара хондам. айнан суханашон намехел. аз ҳеҷ кас кам нест, аз ҳеҷ асар кам нест. ҳамин як сухани устод Турсунзода роҳ кушод ба ман ки занги аввалро чоп кунам. ҳамнишинӣ бо мирзо Турсунзодаву Сотим Улуғзода, Мирсаид Миршакару Мӯмин Қаноат, Лоиқу Гулназар ва даҳҳои дигар маъруфтарин аҳли эҷод сабаби муваффақият ва тозакорӣ дар эҷоди нависанда мегардад. пайи ҳам рӯи чоп омадани қиссаву раманҳои маъруфи Занги аввал, Санги сипар, Ҷугӣ, Сабо, Қумрӣ, Пиндор, Марди танҳо, Чархи эҳтиётӣ, Санам, Шинел, Дашти морон, Кабутари сафед, Буд-набуд, Зарафшон, Актиёр, Достони писари худо, Туғрал ва даҳҳои дигар маҳсули чандин солаи адиб мебошанд. дар асарҳои устод Сорбон аз ҳикояҳошон оғоз то ҳамин асарҳои бузургашон ки романҳояшон зиндагии мардум бисёр муфассал, тарзи зиндагии мардум, масалан расму оини масалан гирем мардум дар хонавода, дар ҷомеа, ҷашн, суру суг ва ино ҳамаш ин вижагиҳои худаша дорад, як деталҳои худаша дорад. ҳамин чизҳо ҳамаш, ҳамин чиз бисёр муфассал ва бисёр зебо ва бисёр муассир дар ҳамин навиштаҳои устод Сорбон тасвир мешавад. яъне мешавад гуфт ки дар навиштаҳои устод Сорбон, дар асарҳои устод Сорбон
агар ки таҳқиқ шаванд мо фолклор ва фолклори авваи мо миллати мо халқи мо дар асарҳои устод Сорбон бисёр хушрӯ тасвир шудагӣ. агар аз нигоҳи фолклоршиносӣ агар унҷа шумо таҳқиқ кунед бисёр чизҳо меёбед дар асарҳои устод Сорбон, ҳам фолклор ва ҳам этнография. яке аз асарҳое ки тавонист миёни ҷомеа Сорбонро муаррифӣ бикунад ин асари ҷугӣ буд. асари ҷугӣ як воқеаеро пешниҳоди хонанда мекард ки забони хеле оммафаҳм дошт ва бояд бигӯям ки ин воқеа асосаш дар он буд ки то ба имрӯз дар адабиёт вобаста ба ин ҳолат яъне ҳаёти ҷугиён касе қалам наронда буд ва мардум дӯст медоштанд то як воқеаи тозаро хонда бошанд. асар миёни ҷомеа зуд паҳн шуд, аздаҳон ба таҳон рафт ва аз даст ба даст гашт. мардум Сорбонро дӯст доштанд ва пайваста интизор буданд ки ӯ боз чӣ иншо мекунад. ҳамун чунон ки дар асар тасвир кардаам айнан ҳамун хел як занак дар омаду аз автобуси байни миёни шаҳру қишлоқ ки мегашт омаду аз вай фуромаду аз автобусу гуфт ки хонаи Искандари таги ғор куҷост. маълум шуд ки дар кӯдакиаш ӯро бурда дар сағирхона ҳамроҳи ховараш монданду ва онҳо роҳа гум карда яке дар сағирхонаи ятимхонаи шаҳри Панҷакин, дигаре дар шаҳри Самарқанд гум шуда якдигарро гум карда ба дасти ҷӯгиҳо афтида ҳар ду ба як ҷӯгӣ ба шавҳар баромаданд. баъд мағал шуд. ҳамина ман тасвир кардам. нахустин қадамҳояшон ба ҷодаи адабиёт устод Сорбон байни мардум маҳбубият пайдо карданд. мо хонандаи мактаби миёна будем ки бо осори устод Сорбон ошноӣ пайдо кардем, ҳам бо ҳидояти устодонамон ва ҳам бо ҳидояту бо муаррифии волидонамон. волидони мо падару модари шахсан ман як дар колхоз кор мекарданд, колхозчӣ буданд, лекин мутолиа мекарданд. аз садои шарқ дар хотирам аст, хонадони мо дар солҳои 70 аҳли хонадони мо ки ҳама корманди колхоз буданд, лекин ба маҷаллаи садои шарқ обуна буданд ва бо шавқро мехонданд. ман медонам ки шабҳои зимистон дар хотирам аст, дар шабҳои зимистон дар гӯшаи сандалӣ модари пирам қиссаи ҷугии устод Сорбонро мехонданд ва баъзе лаҳзаҳояшро бо шавқ ба мо нақл мекарданд. шояд ҳамин аст мардумӣ будани асари бадеӣ ки онро хурду калон хонанд, на танҳо як омӯзгору зиёию намедонам талабаю донишҷӯю дигар. дар ҳамун замон маҷаллаи садои шарқ фикри хонанда гуфтани як вай дошт, рубрика дошт. махсус хонандаҳо асарҳоро бо шавқ хонда фикрҳошонро менавистанд, маҷалла чоп мекард. ин одамҳое ки моро надидаанд, агар дар ҳамун замон нависанда медиданд мегуфтанд ин рум ман нависандаро бори аввал мебинам ва нависандаи зиндаро бори аввал мебинам. баъд як ба худи ман ҳам нома менавистанд. аз шаҳри Норак як нафар маҳбус ҷӯгиро хондааст ва мегӯяд ки ман мегӯяд ҳама вақт бо ҷӯгиҳо рӯбарӯ будам, бисёр назм медонам зиндагиашона, лекин ҷӯгии Сорбонро хонда фикр кардам ки ин ҷавон аз ман зиёдтар медонад, магарам ки дар халтаи кампири ҷӯгӣ калон шуда бошад. кампири ҷӯгӣ қаҳрамони асосии асар. ин хел чизҳо буд. ҳамин як нафари дигар дар ҳамин бемористони қарияи боло
اوزی میکرد و رفتم یک دختری سفید موی سلام کرده در آمدم فامیلیت چی گفت؟ سوربن گفتم هم تو که سوربن جوگی؟ طرف من گفتم نیت سوربن من گفت در تاشکند کار میکردم همین کتاب سوربن جوگی با دستم افتاد خوندم تو این جوگی ها رو اگجا میدانی؟ ادبیات ملی همین طرز ساخته می شود که از روی یک اثری یا نویسنده ای که شما از ملت دیگر است و اون ملت نمیشناسید ندیدید نمیدونید از روی اثری و اون ملت میشناسید طرز زندگیش خیلی این طرف گفتیم این است یک ویژگی دیگرش این بسیار مهم است برای ادبیات در ادبیات و چیز دیگری که من میخوام اینجا وای کنم یاد رس شوم این سیر محصولی استاد سوربن این کس واقعا نویسنده هستند نویسنده هستند که همیشه در مغزشون در اندیششون در فکرشون همین اثرهای پخته رسیده خیلی زیاد است نه اینکه در دفترشون نوشتگیشون در همین اندیششون و مغزشون زیاد است این و همیشه اگر که شما یک چیزی نو خواهید که یک چیزی نو از اون کس امیدوار شوید حتما در کوربارشون هست و آن سالهای زیادی که در صدای شهر کار کردم در شعبه نثرش هیچ وقتی نشده بود که من با استاد سوربن مراجعت کنم که استاد یک چیزی نوی بیارید و اون کس گفته باشن که نه ندارم یا حالی نیست همیشه چند چیزی نو پیشنهاد میکردم با مرور زمان خواه نخواه حادثه واقعه گذشت سالها بر شخص به اثر نمیماند با ادیب هم به اثر نمیماند و نوشته های استاد سوربن امروز نسبت به نوشته های اولشان جاذبتر رنگینتر شیرینتر فراگیرتر از لحاظ بند و بست از لحاظ زبان قویتر شدند لیکن چیزی اساسی آن است که استاد سوربن به موضوعهای پیشین خود صادق ماندند و در دایره خواسته های مردم نیازهای مردم می نویسند و نوشتهشان باز همانا با واقعیت با زندگی مردم ارتباط قوی دارد اثرهای تازه روی چاپ آورده سوربن از دست به دست می گذشت و از دل به دل راه می یافت. همه این تلاش و تازگی ایجاد او را به نوبت گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان او را با عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان لایق می بیند که در این سمت بهترین عنوان است. عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان یک استیپندی هم دارد از جهت مادی گوییم کمک میکند لیکن از جهت روح بلند کردن آدم را دستگیری کردن او را احتیاط کردن این عنوان ها لازمند لیکن من برای این چیزها را گرفتن کوشش هم نکردیم پیش یک کس هم نرفتیم تنها از پرزیدنت محبوبمون بسیار سپاسگزار هستم که حجت‌های مرا باز داشتند و با عنوان خلقی نویسنده خلقی پیشنهاد کرده بودند دیگر راه این حجت‌ها را دوام ندادند همین چیز را پرزیدنت عزیزمون فهمیده فوراً امر کردند که حجت‌های مرا تیار کرده از نو بیارن با اون کس در روی خطی عنوان‌های علاوگی نام مرا هم داخل کردن و من صاحب همون عنوان شدم این کار رو هر کس نمی‌کنه. سوربن در فعالیت خود کتاب ایجاد نموده و بزرگترین کتاب‌ها را از زبان‌های دیگر برای دوستداران ادبیات بازگردان نموده. این زحمت او بود که امروز کتاب‌هایش را با دیگر زبان‌ها ترجمه می‌کنند و از روی آنها فیلم هم می‌بردارند.
این کس همین زندگی امروز تصویر میکنن، زندگی امروز ما، واقعیت امروز میگویم. همین روز همین نویسنده یکی از وظیفه های نویسنده گفتن همین زندگی امروز است. گفتن زندگی امروز چی؟ از نگاه خود نویسنده که چه خیلی میخواهد گوید. مثلا نویسنده حتما نویسنده واقعی، نویسنده راستین، اون که میخواهد مال ادبیات ایجاد کند و حتما زندگی را به مشاهده میگیرد، کمبودهای زندگی میبیند. مثلا وای زندگی خودش میسازد. در کنار این زندگی میخواد که این مثلا روندهای تاریخی در جامعه، رخدادهای جامعه که میبینید و مشاهده میکند و از نگاه خودش در کنار همین ها میسازد که باید این خیل باشد، اون طوری که هست نباشد، با مساوی همینطوره. و استاد سوربون همین خیل هستند، همیشه همپای و همراه زندگی هستند. زندگی امروز ما تصویر میکنن، از همین آغاز ایجاداتشون تا امروز همین است. در همین زمانهایی که مثلا گریم بر سر ملتی ما، دولتی ما، کشوری ما روزهای سختی آمد و با مهربانی خدا پس سر شد و ما به روزهای نیک رسیدیم. در همین زمان هم استاد همون چیزهای تصویر کردن. مثلا بسیار نویسنده‌های ما دور رفتن، نتونستن همین چیزهای گفتن در جامعه عصری بدیعی، به مثال در جامعه حکایه‌ای و قصه‌ای و رمانو، لیکن استاد سوربون همین چیزها را گفتن. در همون زمان هم چیزهای این کس نوشتن با همون زمان بخشیده شده بود، همون زمان رو تصویر میکرد، همون فاجعه های تصویر میکرد. چرا اینطور شد؟ پسیخولوژی آدم هایی که مثلا در همون دوران اینقدر بیدادی ها کردن، همونا رو به رشته تصویر کشیدن، چرا این خیر شد؟ نبود یک بار این خیر شد. از این نگاه هم استاد سوربون نویسنده پیشتاز و پیشگام در ادبیات ما. باز یک خصلت عجایب شایسته استاد سوربون همین که اون کس وقت بسیار همین احتیاطکارانه صرف میکردن، وقت بیهوده هیچ وقت نمیگذراندن. بیهوده همین وقت خالی فقط با مطالعه، با کارهای بیهوده مشغول نمیشن. یک حادثه بسیار جالب دیگر آن است که خیلی در زندگی هم خیلی میشود. بعضا پدرم از برای این یا آن رفتار ناشایسته پدرم با برای این یا آن رفتار ناشایسته مرا میرنجاندند و برای بعد چند مدت برای آنکه ما به اصطلاح آشتی شویم یگان حرکت میکردن، توفه میآوردند، یگان سخن خوش میگفتند. باره به من پدرم پس از یک تنبیهشان که من از آن که رنجیده بودم کتاب سنگ سپری استاد سوربون را آوردن و به شرافت کتاب سنگ سپری استاد سوربون من محبت من به پدرم، همبستگی من پدرم بیشتر شد و سنگ سپری استاد سوربون تا امروز از همین جهت هم برای من کتاب بسیار بسیار محبوب است. نویسنده محبوب مردم سوربون امروزها روزگاری پیری میراند، ولی از خود راضی نیستم میگوید، زیرا میخواهد اثر بزرگی را در موضوع آرزوی بشر به تب رساند که در حیات خویش مهم و مشکلش میداند. پیری کار گفته است که اگر جوانی میدانست تو پیری میتوانست. یعنی در جوانی زور هست، قوه هست، الهام هست، خواهش هست، شب زنده داری کردن هست، لیکن اون چیزی که در پیری ملکه حاصل کرده است و نگارش و کمپوزیسیون ساختن و دیگر چیزا اندوخته است در جوانی نیست. لیکن در جوانی حکمت هست، دانش هست. افسوس که قوه کمی میکنه. مثلا حاضر من در همین سن سال چیزی خواستگی ام را با دشواری می نویسم. تا همین روزها تا حاضر از سر و گوشم می بارید موضوع، همون چیزهایی که بود از آسمان می آمد و من فقط می نویستم یا در ماشینکه و کامپیوتر چاپ می کردم. حاضر اون زور و توان و قوه نیست. یک چیزی بسیار مهمه دست زدم، زورم نمیرسد، باور کنید زورم نمیرسد، لیکن بسیار میخواهم که
ҳамин чизро нависам. сорбон аз пайроҳаи интихоб кардаи хеш ва аз қисмате ки худованд барояш дода розӣ аст, вале аз эҷоде ки то ба имрӯз карда худро розӣ намедонад. ин ҳолат ба он гуфтае монанд аст ки баъзе шахсиятҳо то лаҳзаи охирин аз худ розӣ буда наметавонанд, яъне интизорӣ мекашанд ки боз як чизи хубтаре гуфта бошанд. эҷодкоре ки мо муаррифии шумо кардем, яъне нависанда Сорбон, имрӯз дар ҷомеаи пур аз афғониҳо зиндагӣ мекунад, андеша меронад, нигоҳи ҷолиби хешро сӯи ақидаҳои тоза меронад, то боз як сухани наве гуфта бошад, як навиштаи ҷолибе баҳри хонандаи худ пешниҳод карда бошад. аз интихоби пайроҳа розӣ ҳастам, аз қисмат ҳам розӣ ҳастам, аз он ки аз хурдиам устодҳои мактаб нодида ё мактаб дида ё падар ё дигар устодҳо доштам. ман ба рӯҳи ҳамаи онҳо дуо мекунам.